Tamenglong District Bangkok Nai Mai Zelengrong Baptist Church Tuang Education Department Right Sunday School Student Tuang Graduation Kamung Dola Nai Takai Lokante Zelengrong Baptist Church Pastor Reverend Chingkyu Luanang Guan Mai Roi Thaupa Usuna Kamung Kautai Guang Kazao Lokane Imbu na Chabuana Khatni Allow Nun Tuang Ministry Kau Associate Pastor Subamai Reverend John Kim Pa Mai Roi Kamung Zai Lokane Kamung Kautai Thaupa Uroi Saka Mai Kyutu Sunday School allow nun akani din pa nun tani thon ku lau mai khani naila mai indau lau ne nai tuna sa kane kamai roi ni thon ku mai indau lau kane imbu na lat piu me khang soi hiam na ye tuna sa lau kane student gan ru na kanai roi graduation la lau kane kabung khautai puipu nun akani Sunday School nun roi gwang zau lau kane Sunday School staff nun ko gwai roi ni lu so lau kane Sunbat Trust Lingthau Lo Mai Tingkum Ru Tang Mai Tuang Decadal Kamung December Chanai Nai Tai None District Bangkok Nai Mai New Kawi Kolen Nam Khau Nai Mai Hope Friendship Academy Khau Takai Kan The A Decades of Excellence to Mai Ladun Bangkok Decadal Ngai Tai Takai Kan Tuang Kamung Khau Tai 6 Assam Rifle Commanding Officer Major Kiran Singh Roi Kamung Bampi Sunak Kwang Kazau Lokane Akaiba ke Balang Founder Principal Riulau Mai Latsa Salau Kane Barui Sa Liu Sunbat Trust Karoi Guang Mai Ko Gwe Khang Lat Salau Kane Kamung Kautai Student Nun Roi Lam Lu Ni Lian Lau Kane Khatni Just Leaders Student Puipu Khani Village Authority Leaders Khatni Nam Don Leaders Aju Roi Kamung Guang Kazau Lau Kane Manipur Tuang Irang Roi Kalam Suna Imphal East, Imphal West, Thaubal, Kakching, Kangpokpi, Chorachandpur, Zirivam Akhani, Farjol District Kau Internet Kagan Asa Khang Thinglau Kamaitai, Asai December Chikiu Kau Roi Landat Punithe Tuna, Manipur Home Department Government of Manipur Roi Tithai Pakanthe. National Development Bank Bangkok Jal Jivan Mission Scheme to Water Supply Kasiam Loikan Maitai, Asai ngan nasian tipat mak mejang roi National Development Bank Jal Jivan Mission tong Joint Action Committee Oinam Long Segment Tausiam Subdivision Temelong District roi Gongpuni Mai December Route Asturuk Kauroi Thauna National Highway 37 Tausiam Subdivision Jurisdiction Kau Economic Blockade Hai Tatkai Punithe Tuna Chamla Minun Kau Tithai Pakane Tang 15 December 2024 Phauba Akoi bill pirak tadi akan ba akoi tang tera tu di hauna economic blockade se tawreni hagi akan ba phirep laujare masi None District Tuang Rising Agent Nun Khang Tiva Mai Honorarium Tai 2019 Kharoi 2022 Ngan Metuang Asai Ngan Na Tipat Nok Mai Jang Roi Joint Action Committee Kasiam Na December Chikiu Jipchung Kharoi Indefinite Economic Blockade Hai National Highway 37 Khau Tatkai Punithe Tuna Chamla Me Khau Tithai Pakanthe Tatkamai Kagan Azu Hutang None DC through Khau Chief Minister N Biren Singh Khatni Kriang Nai Me Department Khau Memorandum Azu Tilau Kantonge Tiki Asai Ngan Milung Khau Inji Mai Latlam Sawang Mok Mai Thailai Na December Chanai Lung Khau Senbam Tipat Mak Tong Nai Thai Ban Hai Tatkai Punithe Tuna Salau Kantonge Mitong Ban Lung Khau CSO Nam Tong Leader Sakhatni Kandi Mai Roi Masong Lau Badiu Khangni Tithai Kane Imbu na Ban Lung Khau Siswe Me Patong Nai Thai Concern Department Akhatni Manipur Government Roi Karit Kagoi La Ni Nai Tuna Sakane Ban Manung Sida Apa Afataba Kamuk Thoradi Dialogue Dabni Natraga Koi Sarkana Dialogue Dabni Haibisi Koi Media Ki Khungthang Da Koina Kitang Khanghanjari United Council Children Women Wing Roi Khang Children Mai Ringa Mangang Mai Khatni Ahoi Liugang Mai Kanai Report Mai Lu Pai Silugang Mai Roi PhD Economic Subject Khau Manipur University Kharoi Women in Economics Development to Mai Topic Bang Khau Thesis Roi Lo Ka Mai Khangta Thonku Mai Khatni Naila Mai Indau Kane
ไปสิโลgang mai hai khang chiu luan nam Tamelong district khomaye kamai Manipur University khau Dr. Arambam Sophia assistant professor Department of Economics bang khoroi Doctorate of Philosophy in Economics hai la kan tonge kamai hai University Grant Commission bang khau National Eligibility Test hai loi launa International Journal azu publish sukan mai khare imbuna International Conference azu khawni gajau lokane Intau tau hai Janki Devi Memorial College University of Delhi khau guest faculty sunabame United Council Children Women Wing roi imbuna rawang sohiam launa hudwan ka goi khau zau ka mai nai ka new khangni salau kane Tatkan mai kum 2022 June 29 nai makhwam nam khau NF Railway Substation khau mulai daina jai ka mai khau roi security personnel railway lever khani makhwam nam mai ka zau na mansai gan rekchruk bu panti talau ka mai khau ka zau kan mai pau Lungpuilan gwandai mitwang ningtau tau swam December chanai kum 2024 nung kakai makhwam part 5 khau tai kai kan the kamai ta ningtau mai suna tau swam lo mai mong khau tai makhwam part 5 tong pastor gai thoi lung ka mai roi thau pau suna kamung tat kai lo kane kamung khau tai makhwam customary court member makhwam nam na nun church leaders makhwam village authority khani agang ajang khore guang mai kamai da jen mai ko goi roi kadam guang la sam no kane Rongmei Naga People Organization Assam Manipur Nagaland roi leng launa Sainone district bangkho nai mai longsai chingkau kai guang nam ko emergency consultative meeting bam lo kane mitong consultative meeting khau tai tat ka mai ka gan asa hu thang sangji akhani longsai part 1 khau jeriwef akhani ancient im kanai ka khau phai thau ban thau ka mai lam khau chujak mai phungwang khang kadai suna ka phian kan tonge kamung khau tai khapum area villages association nungba area villages association Rongmei Naga Youth Organization Mekhang Swang Team Rongmei Naga Student Organization Manipur Lungpuilan Team Villages Council Longmai Area Nongnang Area Village Authority Council Chiru Tribe Union Villages Chairman Non Rongmei Naga Student Organization Rongmei Lungpuilan Rongmei Naga Council Khapum Longrian Khani Tai Phai Area Village Chief Association Kaniu Roi Gwang Gajau Lokane Imbuna mitong consultative meeting khau tai none district long khau chujang mai nai khang jat akhat le khat ka khau chana puna ka khau chun chap na bam khang tu mai lam khau phuam ka thui roi lat chalo kane Run ram khau Run ram khau Run ram khau Run ram khau Run my Run my Asai tuang consultative meeting khau tai lading azu ni lalo kane kamung khau tai mansai gan phai khat chui daw roi gwang gajau lo kane Sebut yang problem mak aku mak kang rali tak mai sorang rio aku ini kuat ada kuat kuang peace na bak mak aku orang itu kini kezak kain na aku tahu Jalangrong United Front roi December ru khau 5 round of talks hai India government le New Delhi khau pari radat ni mekhang charges ka thui khau kalum ingkha lo khang sapakane mi tuang luan khau inthui na ta kai ngam khang Jalangrong mai ka goi roi hoinai kha lo khang ni sa kane imbu na kandi mai ka goi roi ta lo na bam mai kalum hoinai ingkha lo na bam mai ka goi na ta Jalangrong United Front tong biak thang roi thonku mai inda way tuna sa kane mi tuang lat bam hai Jalangrong United Front Media Cell khawrai ti thai pa kan tonge cham ngal lo the